Kada je u pitanju asimetrija obrva, obrve su sestre bliznakinje, nisu identične i ne treba da budu. Svi mi na neki način ili ih malo različito čupamo ili nam prosto dlačice rastu različito sa jedne i druge strane i potpuno je okej da one ne budu kao preslikane, jer to nije moguće. Lice je živa stvar, mimika je živa stvar, koža je živa stvar i mi šminku prilagođavamo tome. Ali kada je u pitanju asimetrija obrva, da je jedna obrva više podignuta jer je ceo taj mišić jači i ono što mi možemo da uradimo je da smanjimo razliku između leve i desne strane, tako što ćemo spušteniju obrvu malo više popunjavati sa gornje strane, kako bismo je vizualno podigli, približili ovoj. Nikada to neće biti moguće da bude zapravo isto. Visoku obrvu više popunjavamo sa donje strane i na taj način smanjujemo razliku u asimetriji. Asimetrija će dalje biti prisutna, ali će razlika između leve i desne strane biti drastično manja.